ngoba nakhona ufuwenza khona igama nakhona ufugile imkhulu ngabo mfethu mfowakho manje yeah siphakathi inside manje ngifuna ukubabambezela abantu nawe ngifuna ukubambezela bafo kuphathi 1 sagcina sigcine lapho khona ususe ekhaya befikelwa umuntu omusha abangamazi ngoba ubusuhenye into abebengayazi bona emva sengiphila phela impilo yasedrobheni nabangani yeah lapho bona izinto ebenjengixela njengomuntu abamazi esawunhlakanipho oyingane ethiwa pe shona le ishona khona ethiwa pe shona le ishona khona yabo manje la njengoba sengifika sengilo muntu sengizobatshengisa umuntu enhlkanipho omusha kodwa ngisazama uku-actor as umntwana abamaziyo ngoba phela kumele ngifihle lento yabo abazali laba yabo bangikhulisa akumele ngi-acte njengondlavini nje ese njengomuntu engamazi la ugogo umuntu ophethe into zama-catering yabo futhi uhlangane nabangani bakhe khona la udlala istokfel yabo unanomunye umngane wakhe onemoshwali yabo lo mngane wakhe onemoshwali uyena ngigcina ngihlanganise naye yabo akazi lutho ngami yabo ungazi nje ngisafunda ngumfana wenza physics ngoba wangifikela ngisho nana ama-drawing board yabo athi ayisebetshenziswa umfana wakhe nawo safundisa khona futhi nakhona ngiwathatha ngiwasebenzise kahle nama-T-square yonke into yabo kukhona ku-graphic design ngoba ngangenza i-graphic design hhayi kwenzeke njani manje sengihlala la ekhaya angisabuyelanga lapha engakhoya khona kumali nobaba sengihlala la kagogo yabo ngoba ngibalekela nani ukuthi lapha phela angithi ngahamba ngihle nokwalezi madlana lezi yabo lona bengathi njengomuntu hayi oright sengihlala kagogo ngumuntu engimsizayo yabo njengomntana umntanakhe yabo mathiwa uyafonelwa la cela ukuthi nje uhanjiswe itende endaweni yokuthi ibiza amajita akhona la ngasedladleni adla wona lo shukela engudlayo nawo yabo phela ngeke uthi uyijuba undize nemantiyane yabo lo inyonzo hlobo lodwa zibiza ngandawonye intiyane uzolibiza ngoba ufuna ukuthi uliqhankqazele yabo lo unikeza imali encane njengalo yabo wena uhlehle nelikhulu ngoba uyijuba yabo mayofaka amatende hayi siyawafaka amatende kamnandi kodwa njalo kunezinto ezolokhu emiseka kancane yabo njengokuthi kuhamba amaplate amakwesa u-12 amaplate yabo noma kusaya mase kubuya kuzosayeni kuzobuya amaplate awu-10 angasaphelele ephela namele ngithole lento yami njengale yabo njengoba ngifuna lento njengoba ifunakala lento egazini angikwazi ukuthi ngilast usuku njengemoto senjengemoto umele ushaye full tank before ihambe yabo hayi ngisebenza la ngisebenza ekhaya yabo buyabe nakho ukuthi hayibo oyaphela wena ubuhola kanjani njalo futhi ngenza sure ukuthi hayi ukhophe umtshele lo driver wakho yabo kunomunye mfowethu okuyena ushayela iveni yabo mina ngiphethe iskim lesi sixhumayo lesi esidecorator yabo bafo ayikho into engekho when it's coming to
i-designing yabo from kundangu uyokufihla udonga from kwini la emzini kagogo ku-2 door ku-double door garage. Yeah. Yes. Kodwa ngitshela ukuthi I've been smoke noma ngawubhema u-1 door garage. Hey. Yes. Hey. Lalela. Lamfowethu sayinyangana ezosi yanyuka idosi. Yezwa lona. Ayiphela sishaya imali la. Yeah. Yezwa lona. Kubhizi. Phanonyaka mhlambe June July. Yabo abantu benza noma heritage bani. Yeah. Yabo liyaqashwa. And mfowethu ngithi into ezonginika imali bafu angibheki. Yabo. Angibheki into ebungishayise ngovalo ke uthathe ekhaya ngaphakathi egcekeni. Ukuthi ekhaya kunanabantu abadala. Yabo lona. Kunalento esiyisikolo futhi. Yabo. Kodwa uhamba mfowethu usathane aza kufaka amandla ukuthi ayibuye nakhona phakathi. Yayizwa lona. Sahamba la ngelilanga thiwa siyaphi seMalvani, Yeah. Asifike eMalvani ngomunye ubaba. Hayi, lo baba uyinkintela lo baba. Sizofaka khona uthupho lwe10. Yeah. Phethi ischeme sami la. Emfethu umuntu uqalekile. Lokusile. U-arrest umkanje. Umkanje lokho kusile. Yezwa mfethu. Umuntu akaza bhema. Suke kamasho ngabo 6:45 kuseni. Yeah. Yes. Ngale kathi nje umuntu sathi uyavuka uyayilona. Nawu umsebenzi. Awuthi habo nawu umsebenzi. Yabo? Hamba nifake lo i-tent thupho lapha eMalvani. Yabo. Manje ngibona mase ngibuya bafana ba. Oje hawu manje odla khishwe avele achiphe ama-drink awuthu khona la efrijini ekhaya. Enqaka usayibo. Wenzani mayengwayo? Ngimenza umayengwayo usakwasana. Usayibo wenzani mayengwayo? Nenhliziyo. Ngizokwazi ngisho ngenhliziyo. Yabo. Phela sangazuza unokhipha no100 wena mfowethu. Yeah. Uthi athenga ogwayi endleleni. Yeah. Yabo uvela athi ngithenga amafruit enuke lapha. Niyazi nani? Yabo. Hayi. Ethi hayi ngizoke ngisho. Hayi. Thathe isitshe nangidonsa uThaphawe. Hawu. Umphako. Unika umphako. Yezwa lona. Hawu phezulu. Awudla hamba uthenga umpolo. Hlumpu. U10 wamakhonya nakho ngubuye u10. Yihayibo. Hayi. Wenzani mayengwayo? Hamba unika usibuya hamba uthenga upholo vele esitolo seduze ePakistan. Abuye. Hayi. Sayibuza nje uthini eplanini mayengwayo. Yabo. Nanga ezogcwelisa umkhuba. Hayi. Afaka. Yabo. Phela la nathona wenzela uthi wenzela insizwe. Yabo. Ayichiphe zibe mbili impela izinkwa. Yabo. Ayifake igcwele uThaphawe. Hawu. Bona uthulisa faka plastic. Idla usefikile usizwe lapha ngithe usekhona. Yabo. Senifakile izinto. Sesifakile indwangu ikhona. Zikhona nendwangu namatafula. Yabo. Phela njengoba silothe lo ngiqalaza la ozayo. Usirious ngempela ukuthi sophenduka ingane zesikole za-grade 1. Yabo. Siphathe manje ikhafti. Ihambizana. Asho ukuthi hayi lo msebenzi lo asho ukuthi hayi. Uyokho phela manje angathi ngiyawunqa uplastic. Phela ngifuna ukulula isandla saka left avela phenduka. Hey, abhekele. Athena ngifonela mase niseMalva. Hawu. Manje mangwa ilokhushana into encane. Yabo hayi angisasho ngoba nje yabona indlela enza ngayo conflict yakho ukuthi hayi yaqanqa uthi akafuni ngeke sinini yabo ngithi manje mangwa ilokhushana ngesashunqeza ngisho abantu abadala endleleni yabo
Asayibo izolo ngathi nisebenze khole kangaka. Njalo usekubuya manje. Ulo 200 abashoyo. Into phela ngafikwe ndawo. Into phela uyikhipha kumashenti. Yabona kasi ukhipha okokuqala nje. Ushintshe nje mfowethu unqena ngisho ukunqaka. Ngoba uyazi uyabuyela. Ngoba uyazi vele usulokhu ubiza nje. Njengekhadi. Yathi indoda lokudla kuphela ngekubuka. Ivele iphele kunika nje. Yebo, ekunika. Exactly. Yabo, ekunika nje esandleni vele kuphela. Anjasho uthi hayibo. Nanga ngwawenzani? Sewona komalivani. Angaze ngisho walapha eshuthi kude phela hayi kanti la idosi. Yabo, hayi. Uthi hayibo. Siyaphuma impela ekhaya lutho. Yabo nje wasiphuma lekhaya yabo athayibo amaglasi lawa emqondo nothathe asiwathathele amaglasi emqondo yithi mina ngibona siwathatha ngoba phela nje yabona ukuthi yabona yona asitholi imali la yabo kakhwaye yabo phela yona ahlezi namanje waqaqise ngayo yabo yona hayi sikhale ngemuva mesikhala ngemuva ngithi hayibo efethu amahlasi siwathathele labo sengiwashubheshile vele amahlasi ngawafaka ngaphansi kwelokhunjana sithi kwaseyili yabo seyili phamiseyili ngafaka ngaphansi abuya wazohlala phewa amajidi yabo litaybo ungazuvala amahlasi aze siwathatha yabo yona athi nje nawo nje abhaliwe uthi siwathatha yabo hayi ngehle Ishinkani impela uthi hayi nje wathatha yabo enje ashonhle uthi ezobanjwa ujakalase namhlanje hayi ngedla mfike ngixaphuna amahlasi hayi buye nawo yabo wenza into ngenkani neforce yabo plus uyasho afako yena yabo ukuthi bese ngisakhumbula ukuthi ungafaka i-chain noma ama-tray awu-2 la afunakala yabo yabo ingqondo uthi hayi ufaka ama-tray awu-2 Niphinde ngibuzisise sengiphethe amahlasi. Ithi yabo mayengwayo. Awusasiningisho noma u50 yabo lo. Wazi phela bafethu bayabhema labo ngihambani. Uthi hayibo angazi phela mina. Umuntu oyibhashasela amasebenzi. Yabo. Lo. Nizongifonela mawuthi kanjani? Kunenkinga ekhona. Yabo lo, kunenkinga ekhona. Hayi ekhingxaki hayi. Ayingisunga ha. Yabo nthi saphenduka nje umuntu engibe ngizamula. Hayibo ngisho nayo inkinga. Mawusukuhlasela u-arrest uqala ngokuzamula. Uqala ngokuzama, yabo into yokuqala mfowethu. Qala ngokuzamula. Yabo nje usuqeda kuvala umlomo. Kube ngathi ubunqa wonke lamaphenzi ukuthi ehlele kuwena. Yayizwa yona. Masuyeza ukugodola nokubanda nokushisa yonke into ukuhlangana amathambo ehlukana konke la kwamajoints khona uzwe ngazi ukuthi ungena amanzi kuwena yayizwa yona uzuthi yabo manje sanqamula igazi yabo alisafunqamula ama emfundo yabatshela yabona mina abafowethu ngiyawudabula ugreen yabo mawuthi udabula ugreen usukusho ukuthi I'm gonna do something wrong content ngizoyenza wrong yabo ngoba ngeke mfowethu yoxhumana noThupoli wetende ngiqale kanje ngibulawa earrest ngifotolo nginje yabo futhi yabo lo muntu osihamba naye inhlalisuzi yabo ayizi indaba yephara yabo ayazi yabo inhlalisuzi lena futhi umuntu abole abantu laba sontayo ingcosimene manje yabo professor ingcosimene nje mfethu umuntu ophila nje i-decent life yabo mongathi uyaqala umtshela ukuthi usesituation enjena yabo ngavela qala nje hayi nje asipene mama disprin yabo yabo umuntu othi umzimba ubuhlungu isizwe yabo
athi athola igram yabo lona athi hamba ndikhehla lapho grandpa umhlabe ngawo into ezovela ishona eceleni le yabo yabo manje mina sengikuyiplan ukuthi hayi ngiyazi ukuthi okay njengoba kunale set le engithathe engidluzulu professor ngithi la njalo masiphuma trip yo lo huja yo decorator noma farmer ten yezo lona unento enzoyitshontsha siya noma sibuka emva uma yengayenqabe nemali yezo lona no impilo yakho sithi ngafika esisikhazi uhamba kwezimo lo yabo la sewule simo lesimfethu kuyisona ukuthi yabo manje igospel isiphezulu idlalubi yabo nezinto enzenzayo sengiqala ukunothise ukuthi hayi yabo phela nginothi hayi salwa nanokuthi ngidlale endlini engaphandle yabo lona akakhona ukubona ngempela ngomnaza kahle ukuthi ngisima kanjani yabo lona noma ezwa ngabantu ukuthi something wrong iskima nabantu abakanjani yabo lona uyangibuza njena hayi nami ngisho lamampunge ngisho yabo lona ngimchithe nje lo iphindiwe uhle yabo mawubuzwa ngale ncala lakho olenzile noma olenzayo ngalona uhlezi uneanswer yabo uhlezi uyiprepare ukuthi uzothini noma ungaprepare uthi ungibuza nje professor yabo njengoba usuku udeliver umbuzo yabo sengiyazi mina ufika angazi njengoba ngisho ukuthi kuba khona unhlaka lo wangempela kube khona unhlaka wama yabo lo manguhlezi emkanje lo ezofundisa kahle owakahunga lo nhlaka yabo lo uhlezi emkanje mfethu ukuthi yabo la there's a arrival yabo lo there's an answer yabo uzungibuza mfethu ifuna amatila hayibo mfethu yabona ngihleli kude kanjani mina ngibuza ifone lapho yabo lona so i-answer ihlezi khona ukuthi uzothini yabo uni uvikela le portion yakho siyahamba ke la senshawayini manje hayibo phela ngikwazi imali vane mina yabo nawo nje yabona hayibo esiyongena edrobheni ngempela manje phela nayi le mpahla le yabo angazi ngizoyiphosa kanje yabona angazi ngizoyiphosa and manje ihashi mpahla enkulu yabona ihashi rosta liyagijima kundane manje lihamba umzimba wonke liyashisa liyabana yabona uma ngihleli nje nje uthi ngathi aphinde ngiyilule yabo hleli kahle ngendlela yabo uphinde ngivunjeze ihamba imoto njalo yabo hayi nje yabona na uqungu N2 impela yabo hayi nanti ngizokwenza yabo akushayi wind ngishanga la udrive hayibo uthu mntana hayibo esifiso efethu yewazi bethu udlula ngala emathinini yabo ngala emthini nje kulabo mama laba badayisa imizi sefuna ukwenza iplanning manje dayisela phumele yangophela njazi lapha semarket akhona amakhebsulu akhona yabo lona showcase ngeke ngathi noma amakhebsulu awu3 okubamba umoya iyabiza lento engiphezile yabo akhula imanje phuma nje ngoba nami ngifuna utholana isiqunga la alright hlalisa impela exactly phuma qatha ayilo sithenga yona iphuma imali la emva kweveni uzophuma kanjani nezinto manje just Nokwagcina waswela indawo yokuqala yes amabhansi aroundile kunjengokuthi
ngiyazindelwa amahansi ezinja lezi ezacela amuzi manje unogwajo solinda yokuqala angana uthi nje yabo sabo le muntu ngizomsusa kanjani la ekhoneni lemoto ngiyasho ukuthi yazi uncothi uthepaka ngabe ngeke yabo manje futhi ubezobothi yini lengehlanayo yabo hayi angoba usathane mfowethu uyazi unqamulo elivaliwe ngagcina ngimfaka u-achoose lo laqeni ilalela yabo ngiyahlaka manje mina mfowethu njo wenze ngathi khona inkinga lapha ngaphambili khona lo jakalasi azoluza iposition wena uqathake naleni mpahla le yabo qathaka nayo ibeka lapha ngasemqonyeni yabo uma ubuza uphuma phi wephuma uyochama yabo hawu inganzoma okhule ebusa lapha engihamba nayo hayi lo manje ukubhema nje kuphela baqalekile impela kodwa iplan yayizwa lona bamokuthi hayi sovese waqa lapha eteni mina nje ibona lento ukuthi hayi yolayo emadva yabo ngoba ngibuka lo mthwalo lo yabo ngibuka nalo mphako lo yabo manje ingqondo iyajuma ukuthi yabona ngeke yabo umuntu akanje uplan hayi ngitshela ukuthi mfowethu uyazi usathane neqala kuthiwa limbula ingubo olingene ixala la manje usulifica phakathi engubeni uthi uyangena alisambuli ingubo nali ixala yayizwa yonke alisayembuli ingubo usulifica engubeni nje impela ehleli yabo hayi suka ngehle griji qhu hayi bo usizwe ongathi upaka ngaphansi kwesipikili la yabo noma nje kwamini isipikili sithathwe yimina isipikili asibeka kahle ngendlela fast and aqhwi khona la yabo asibeka kahle ngendlela eceleni asayibo futhi usela qhuma ngempela isondo hlaka ithanga nje awushone phambili yabo wathi ngene lemona usaloku etakataka lo azi wasuka mina ngawathatha amadala ngoba ngithi akashone phambili ngoba ethi akashone phambili yabo uthi awuphela isisusi yabo ngoba ethi angesisusi mina ehamba ususe sesipikili wena usaba ukuthatha le mpahla yabo ngisuke ngicaphu phazima kwehlo umbani letothi wathi evulethi kanje senjabuyo uyowabeka amadasi yes sengibuye uyowabeka emva komqomo yabo and futhi wasola ukuthi ngeke lensizwa yenzani yabo and naye vele mfethu uzangisola ukuthi udla yabo ngoba ngelinye ilanga nje wake wazona ngosipho uthi yazi inhlaka ngihlane naye phethe useyiliwe walapha kubo hambe udayisa lapha kamkhosi yabo emtshela nje nayinani ukuthi ayikhona manje le ndoda siyagula ayiphathekile kahle hayi futhi ayiphathekile kahle futhi asahlanga nalesi scheme sayo lesi sesikole lesi besisazi yabo manje sinabangani bako Richmond Farm yabo isinabangani bako J emfuthi uyabona ukuthi injuba nje zabangani yabo lo yabona uthi ayoma bayesabisa yabo uthi ayoma ngade bona nyana yabo lo noma right kodwa yabothi no i-distance yale moto yena ukhule ebuso kodwa manje sephumile emlenzeni akasamile ngendlela yabo akasamile ngendlela okweyona yabo hayi athi awu wenza manje ngithi mina uwena nje ususa imoto besimla yabo lona manje isipisi ususeni ukuthi hawu esisukile isipili yabo lona hayi anganazi yabo ngitho yazi salaphana yathi siyahona yabo abuye ezomala
ufuna ukubona kahle la ngqhamuka ngakhona semgqomi yandlaleya ngifihlanga ngaphambili vele ngajikela ngale yabo manje sengiphusuma njengoba ngikhuluma naye uthi ngafiki omunye fast qhwi odlulela yabo leyo nto le nangampela kwangasi ngangazi nangusinawo neqala phela yabo usezwafaka ngisho uplastic wakhe yabo naliwe leli qatha lelebo lona futhi ngifaka nje yabo sengigcina ngithola u-accuse manje la yabo lona sekumele ngikhathe naye ngoba usashesha usengisevile phela manje yabo ngoba ifihleke kanje futhi uyena ufika nebhaya thola ukuthi kuphi yabo lapha ematafuleni laba hayi noma ungabizanga indawo ungazogaxelisa abantu umntakabani la endaweni sesenza njalo khona yabo kama-11 hayi fike khona phuphu hayi sithola iy'nto zethu nathi hayi ngendlela hayi sibone sesesodlula la station kuthi hayi phela nto uze ngibosa umalini lo hayi yabona manje bese hawu ngathi bese ngumnikazi wesitolo akusamele manje ngazi akusamele manje ngibala imali yabo ngiyayibuza chaza ngiyibuza manje ngoba phela hawu le ndoda yanqaba manje hawu ngibona ukuthi umalini nami ngikwazi ukuthi ngihlopulele umkhono yabo lona hayi indoda hayi lutho yabo la impahla ihambe ngamalini ihambe ngo-210 mali engaka yazwa lona nahona imali engekho 500 lamaglasi lawo 500 rand ngoba phakathi asuke ewu-20 ilawa amcondo yabo enjasho uthebo le ndoda ngayenza lento imali kanje yoyidla ngiyifele ngiyabhema amakhepsule ibethe lebhema irosh ibethe yabo yona hayi angachaza ukuthi ngihamba kanjani yes angayitsheli ukuthi ngihamba nobani yabo ayazi lozo ebithi ayasijibulele ebridgini hawu sijibulele ebridgini hayi zoyendizwa hayi xa sinyuwele ebridgini mefile lokhu njani ngisamusho lokhu njani bese yazini labe hamba namshana lo silame ibhodo lami leli elanga lokushini yabo angithi ngifuna uqaqasa i-aro useqaqisa wena lule nonqaqisa hayi ngithule la efeso umntata ayibona hayi njengendisi la hayi usiphe amakhepsule u-6 lapho usiphe nophisa 50 rand emashe calculation emfundeli imizi calculation usela usisi 50 rand hey bo 20 rand yabo lo hayibo lo muntu emali yazi ngiplanet hayibo abafethu nje baqaqisa yabo imibuzo engiyibuza mina manje le nje phethi phone lapho ahlele yonke into manje imali iphele kamgaqweni manje cha yenzeka fast yabo lo yasheshwa la yabo lo nale mibuzo engiyibuza yona ngibuza lo muntu ubuthi asenze lento esiyenzayo yabo lo othatha ushintshe la uqhavu ushintshe yabo hayibo uthathe lo 30 rand ubo yabo ngufaka ephakathi hayi uthi ukodwa usazobuza hawo uthengani manje ugwayi fethu hawu sopemanga aba usunomngani manje yezwa no senginomaxaleni ushunqu ohambayo yezwa manje labantu abakulindile laphana ileyo nto nje nabantu abangilindile lapha yezwa lona nabanye futhi abaqalekile abawu-3 abafana nami abafaye i-aros yezwa lona njasho nje la ezokuchitha ligayiwe la hayi nangu manxathi ahlale phansi yabo isime ngithi hawu nayo imoto yethu lapha saserophoseni nabo futhi bazamula impela
yebo nawe obeluntu engapheli nawe hey angiqale awavela ubeke phansi amakepsu walahla ngalo engasho ngithi hawu amsukela umgadagada yabo nje wabeka phansi usengitshelile vele uthi hayi sinawana-ke la siyanqonga 3 wakho 3 wami yeah yini ombesa phansi irock phela manje mina aqhaphulele irock ufuna nokungirobha la yabo njalo uthi hello nje ngasukume ngazuthi ngifuna uthatha ugwayi yabo ngavele ngabhalansa ngawo lezo makepsu ngabhalansa akanakile angezi ubhizi nokuqhakazana nerock yabo la athi phela ufuna ungineza umzeqa ngesithe encane usile salo ngathi nje qaqa itephi wathi wena uyahlanya yini yes nje ubuza ukuthi ngiyahlanya ngehle ezansi labo mama bamaphinifu ngizojika ngithi le robot leli nokubulela abantu la ngithi ngifika ngihlatsuthi asambe shopha yabo yasofa lo nsulambe lela sonto le hey kwakusho ukuthi yabo manje uNkulunkulu naye sekhathele uyabona ukuthi nalokho ngizoqeda yonke le nkampani esalukwazi yabo hathi ngifika wathi uyabuza uNhlanhla ewabeyibona lezi ndoda lamadoda o2 yabo avela la ngasemahawini ngala ngasemxakweni yithi mina mfethu asambe mfethu labafethu esibhemana bafuna ngibambe enkulu ngavele ngamtshela imbaba nje lo ewabona naye vele obona uthi hayibo uhlaka unesibindi sokungitshela le yabo nje besayibuza naye uyababona bayasondela yabo plaza imgadagada le drobheni uyabona omakade bo awabeshaya ngisho ukuthi ngwafaxaze kanje amakepsule angizamchazeli ukuthi impisuke ngani kwanjani asisikhathi sokuchaza yazo obesuka yazo ihamba yabo ngingemuva la ngapha akukho ungibuza yabo lona mina phaka imoto yabo ehle sikhulume masima ukuthi ufuna ungibuza uthi uzangibuza emalivani la yiwa yes hayi ayibona ukuthi yabo egoqozisa ngempela manje unyanyile udaba ubheke esibukweni lapho uyilokhu ebuka esibukweni lapho manje futhi akasiboni kahle yabo sithweni hazihlalo yabo lo yambo ukuthi uyafuthelana yabo lo uyozibo lo kanti ubezozama ukutshontsha la noma hey yabo nje uyibuzo ephendula endleleni yabo akaqonda ukuthi kwenzakalani yabo lo useyophumi inamba plate mhlawumbe banjiwe noma kanjani aka understand ukuthi yena ubuzontshontshwa la yabo yena kahle uyitshela ukuthi bengizorobha umuntu get away manje get away yeah uyazi futhi ukuthi bengihlala khona la edrobheni yabo lona impilo yala nje ayazi yeah yabo lona futhi the information get away usebenzisa yena manje yabo ngoba nangendlela nje ewathetha nje ibhiva yakhe yayiyona yabo yona hayi senqonqake nje watshela le muntu simadoda sekwenzeka nje lalela nali ikhephe lodwa nini yabo lona yeah manje ngifuna nina nhlula ukukhipha ngisho lempahla ingakho kwenzeke kanje ngoba ubichiphile wena mfethu yabo ngoba ngimtholanga kwaloya ajuze nomngane omusha yabo lona hayi suka stadium afike emalivana yatshela ukuthi ngitshela ukuthi ihluthu kube ngazuthi sambintu uthwana ihluthu indlela ahlanya ngayo yabo uyambona yazi ngimbona wathi epaka nje phambi kwalomuzi ngiyabona indlela apaka ngayo ukuthi Hinohlakani yasemvele nenze nje. Hey, semvele nenze nje. Engithule lapha ayafika vuli. Nabo asehlisana izinto. Qhawuza la.
yabo hayi ngehle ngiqatha yini wenzayo Mbuliselana waye ukudotsa ngempama yabo ukuba mfowethu ngangile ukuba imini engangizosebenza njengala bafowethu wayongidonsa ngempama inkosi impela yabo wayongishaya ngilale phansi yabo ngoba uyabona indlela engibiza ngayo unqena ngisho ungilinda ukuthi ngehle uma khona la ngizokwehla khona umili uyabona kuba ngingane ngabe uyangiqubula angibeke phansi angibuze kahle ukuthi yewena sebhosha la uboshelani la yabo nqwa ngenduku uyangikhalela yena mfethu hayi ndaba udlala and futhi uzoza ugcina etholile ithuba lokuthi futhi ifiso zakhe zenzeke yabo ngoba uyathola ne-award okuthiwa hayi yabo dad yabo ngokuhambe kwesikhathi nje naye uthole futhi ithuba akasekho yedwa usenesimo sakhe hayi fela amavana hayi ayangithethise yabo lo athi buko nje ini ubuyobhema lapha ubuyobhema lapha soqala manje ibanga lento zeni labangani ngayiphela manje ngibuka emehlweni yabo bayakathi sibhema khona la ngemuva yabo lo asengiqaqile uyabona kunayo uthi hayi uyaphila manje hayi manje siyaphila nawe sekuvulwa nama-drink hayi yabona nalo tsapa wena usushawa sekuyadleka manje kwasembhemeni sekuyadleka manje yabo sekwenzeka yonke into yabo lo hayi fika bezasichume kahle itende bese hayi yonke into kamnandi sethe yonke i-decoration mhlawumbe siqede ngabo bani mhlawumbe siqede ngabo one yabo lona athi hayi komele kusale abawu-4 abazokhada i-decoration nehlalo yaqala lapho inkinga asho ngisitshela isitemu athi hayi yabo phela abawu-4 niyabona nani bafethu thini yabo yila bafethu abawu-3 ngihamba nabo iwena imini yabo njengobala amatheleni lawa u2 yabo nalo mfethu ushayelayo i4 ithi le4 okhulunywa ngayo le4 lekhulunywa kahle ugogo senqena ukusho nje le efonini ukuthi utshela uNdlakana-ke nabangani ba yabo le4 izo-edelwa imali izokushiwo kanjani yabo kuthiwa yabo manje sikufuna manje nilithathe ngezandla zombili lethuba yebo lona ugqasta ugogo wakho yezo yabo usitshela nje ngokuphelele ukuthi nje mdala yabo ntambama ubatshele ukuthi bevive nge-account number ngizobasendela ntambama nje ayithi nina nizizobe kusikhathi sokubuya entambama kodwa sobuka lethi ngo9 yabo athi phela ngenzela ukuthi ntambama ngoba phela vele amapapa azobe khona lapha ngizokwazi ukuthi nithi 11 yabo yona nithola imali eniyagwayi yabo hayi la sebe ayinela ukuthi sehle yabo ukuthi hayi asisabuye emuva nala mfethu bahamba ngisalelwe ilo 27 rand ephaketheni ngisalelwe ikhephe elilodwa phela ngibheme ngolaka ngibhemela ukuthi ngifuna nje ukukhipha la magundane agijima umzimba wakhipha ngenduku wakhiphe nje ngenduku ka2 yabo lona hayi lezi ayibhemile kahle lezi zazi ukuthi nginamakhepha awu3 banamakhepha engiwacoshe phansi mina awu5 yabo athi ufike wanginika wathatha elilodwa naye wabeka u4 phansi yabo njoba sengibhalansa ngisuka mina ngicosha lo 4 lo yabo futhi ngidledla no5 hayi sengimngokuthi hayi futhi ngizobhalansa ngalo
hayi zambishas nalabantu bembesane yathi lo sawo sesiyazana nalo baba wakhona lana asana noma thi ungavundla noma uba yabo asesiyazana na Siqhumama hayi yabona ukuthi hayi nginsela impela hayi aqale noba uthi hayi bafowethu iroom nina ngizohlala hawo elahani room baba basiyahamba ngoba phela sesohamba ngo9 esuku manje uyafona ukhokhweni laphana usayi sale senilinde umembezo wakusasa hawu yabo lapha mawudla lento kumele ibe yonke into ifiko kumele kube ne behind the scenes yabo lo before a stage performance ungaqhamusa ungitshela ukuthi nasi script uzongitshelela stage uzongitshelela stage uthi hayi kumele uperforme kanje script yabo lo njasho ngoba manje uzokwenzeka into obungayilindele wena ukuyibona stage yenzeka yabo uzodlala i-video call obungayilindele yabo lo uwenzeka i-performance under i-action ungayazi uzomangala nababukeli nithola sekwenzeka nganye indlela yabo hayi usuke efowethu ngitshela azongibatshela abafowethu olujakala sewami la ngimphethe owukhulu ebusa na hayi fowethu ngitshela ukuthi yabo la hayi mubi two thing hayi mubi yabo usuka ngitshela la uze lalela hlaka sengibone ezinye isiqhembe lapha yabo abeyibhekela le yamazima seshona hayi ngoba sesibone usesithathile funa ukuzwa ukuthi uzothini manje ubamba mina ufuna uzifana agogo uzothini yabo lo uthi ungayenzi lonto yabo bese ngifihlela yabo base ngifihlele moto na ikhale uthi hayi washo ukuthi ufike omunye uhlehle naye ngisuke ngithi mina uthi hayibo ngimbuza hayi into emkanjani le uthi hayi yabo laba bafike ngale laba bafike nabakamakoti phela sesiyazi la ukuthi seso-major thizeni yabo nathi yabo lo wophe babona ukuthi hayi cha khonaye abukho ubuhlathanyana kodwa ingqondo ayisihlathini ingqondo imbi yimbi ingqondo ikayibuzi hey useyithathile ubhakavayo yes la udlule ekitchen yabo lo medlule kitchen yalaphana kube sitting room passage kube kitchen isixaba iwindi la chile open space yabo masekuba sitting room open space enganadonga njengasekitchen masekuba idining nalaba sofa laba bakhulu inkulu yabo nje indawo ngisho inkulu nje ivulekile ilahle entrance yana ekhaya yabo ivulekile towards the left yabo indawo ivuleke hambe kanjalo yena uthe mengena la ngena uzofakani umbe wazofakani waqeda count izipuni nemfoloko yabo futhi wathi methi uyabeka la kitchen yabo nawo nasi isikhwama la phezulu udifreeze yabo lo hawu wasibandisisa ukudifreeze isikhwama wasithi nje kanye yes abedonsa impahla enkulu yes wabodonsa noholeza wabesibuyisela phezulu yabo wabephuma kanje yabhayiza ngayo-ke ufike ashiye ipuni eduze kwesikhwama yabo yila afike apeta khona ngoba phela ipuni kumele
afike ayibeke ngala buqamama nesikhwama iphuno kumele ayibeke kulo phambi kwalo sisi lo azelene vele yabo yena nje obehleli lapha lo sisi uhleli uflathele angithi uflathele ikhishi yabo yena akazile ekhishini wanto oqala akazile ekishini yabo uze la emva kwekhishi yabo la kuphekelwa khona la kubekwe khona amagesi ancike odongweni lekhishi labo sisi bahleli babhekile yena ufika khona la useshiya khona iphuli uzodlula phambi kwabo futhi yabo udlula ujika kubona hayi uyabashiya hayi efika kumina hayi umuntu hayi ongakayenzi lento imina hayi awuthi nje ibone sibashiye umelu yabo siphuma la endlini yaloba lo lahlayiseyona iroom lo baba senje siphuma abangitshela sefe singayithe saphi nje le phone hawu awonto sikwena yabo siphuma nje siyakhuluma yabo kodwa sikhuluma indlela esizwanayo akudingi usize sibukayo yabo lonto size sime noma sibhekane umangala ngendlela yabo into ekuthusayo uthusa uyahamba yabo ngoba ijeni vele isaqhubeka yabo abesayi nayo akunqabe manje sebedlelela hlaka mina ngizwanga ntathu sibhemisa wona yabo lonto mina ufisa ushonga ngophanali bophanami bozi ngilathi yabo mina ufisa ushonga ngophanali ikhephu ufisa sakho yabo lo hayi so mshayisela ikhephu hayi mina azasha Nithasha kulle wena uzugculisekile ukuthi manje mina senongipheja la ngiyazi mina uthi hayi la sicovered samba namabhoza la sekuphele kanti usenowalezi manje lo ngilibona iphakathi nje iqumbeni yaqumba kanje yabo hayi antu saphethe uholethi la yabo lo hayi ayisa yabo awuyona nje ukuthi sihlangana nomuntu sinawana la store yabo isuke ichampile manje isuke ichampile ufana nje ukuthi mfowethu uyambona umuntu fanele uma endaweni ubona omunye umdlalo webhola exactly nawe umdlalo kubuya lelelu uze ground pen yabo no ubuze ground one way yabo ngisho ngathiwa kade besuthi hayi mina ngeke ibhola la ngishaya isilonda esinje yabo lo othe uyasho nje uhlangana nabanye abadlali nginqamule ivumile yabo ehlana nalo ngivela ngibona ukuthi yabona manje nje ubitoza kakhulu ukuthi ithini nxa simbuze nesihlangano ukuthi singedesela bale phone wathi hayi inhlaka ukuthi nomunye uholesi la ngwazi namalini yabo ponqo yabo mase ponqo lo holesi uno 950 Nsavu buka ke thina ubudome esibenzayo ngabe sibusela ifoni sidle lo 950 yayizwa lo hayi ngoba sokhombela wesakhe nqamu ngefoni yabo futhi uyasho futhi esibhemile uthi efihla nje hey ifoni sigayilokisha yayibona le foni le kwakuyibani hayi phone kodwa yabo ilo Sony Xperia yabo ukhumbula Sony Xperia le ngathi isiqhwe kanje ibe mnyama masiba nelo khuzana la isafile yabo inqa usinawana bayincuka bancuka sinawo hawo hayi just ngqo asazi umuntu la emalivane mfethu esinawana sifaka uphawini esithipa sifaka uphawini lethunake manje engabhemile eselendlini leselendlini yabo lona kahle ngabe siyahamba yabo nibuyele emuva sibuyele lokushini hawu yezwa lona manje yilethu yabo ayathumela ithaya zile fethu
Menzohamba nje babiza mina umele ukhululeka mfethu yabo lona. Senze njani? Bamba na iPhone. Letha la imali. Yabo? Yeah. Ngoba mina nje ngina ngaphakathi. Akhululeka. Abe sihlombe imali esisele la phone imali. Hey, niyashesha. Angilinde phasi emfethu. Qaphela kupenywa neroad la kudlala. Yabo. Akusho amakini ade emlonyeni ngoba kulimazizi. Yadonswa la. Yadonswa yazi yayena. Yonke yayena. Hayi besithi hayi no flop Samso bezomela sibizomela ngathi ngena nje. Asasola ncane bhuti. Ayashuthe yabona sola ncane bhuti lo. Unoqobo. Asasola ncane bhuti. Yes, unoqobo. Ngiyabona professor khona ushaya amanzi la yabo lo. Elifulusi songibizayo ilabo sisilaba engingababona nafesi beshaya amakhishi. Abasaqokile malo kunjalo yabo. Iphinifa selibekwe phansi. Yeah. Yabo. Yebo. Maphinifa selibekwe phansi kanjani manje? Yabo nona. Asekhanjwa ngositini ejini yabona use sekuyashesha. Sekuphunywa ngisho emapaseji la sifuna ukuqalazwa. Yes. Uzayibo. Laba babi. Laba sebephenduke inkukhu laba olamthuthu. Yabo. Yes, bahlaliswe uyena lo. Ewanti lo baba mfethu. Ngoba mfethu uhamba wenza. Hey. Lo baba lo onamatex. Yazwa mfethu. Unamatex awu6. Hey, yes. Ubolekisa ngamatrain. Yes. Yeah. Unensizwa. Zakhe. Ehlala eDalton eClermont. Ngifuna uzwe kahle mfethu. Ezimsinelayo. Hey. Yes. Zisinela yena. Ziphethe uyena. Hey. Yes. Wayeculela yabo lento yesintu la chishabalala rhythm. Yeah. Wayeculela into kanjalo lo baba. So nje mfethu Black Mambazo ithatha meya. into kanjalo yabo. Kodwa aziwa mfethu edomeni. Yeah. Hey mfethu. Hey Chelsea chiefs. Hayi chiefs. Awudumayengwayo madoda. Njothi wayena lapho akazi lutho. Akazi noma lechemezela noma silayihlaba ngempela eminyango. Yabo ngoba hayi unjengomuntu ovalelwe phansi komhlaba indlela endimi ayinengayo ngendlela. Yabo ngaphela nje performa mina la ekhaya. Yabo. Hey kanti ngaphandle ngqo. Hey. Ngaphandle umshunqisi. Yashele umshunqisi ebhali. Sonaye. Yabo ngima wethi sihlalo sisena yabo sibeqhwa amachini nje manje labo si. Wathi ekancane la athi. Manje mube munye mfethu hamba naye. Yabo. Yoba itshela ukuthi yabo nhlaka wesibili. Yeah. Usizo samzana. Yabo. Ayasho nhlaka wesibili lalela. Esukele uhlazi. Mina usizwe. Onyang la passage. Ima kubizele. Hayi was imbizo si. Yabo. Yabo ngibangijika. Ngiyibona lezi insizwe ehleli lapha ekhoneni. Libe hayi sasumnyaka usizwe. Boss. Khoza wena. Ayizwe yona. Ngimethanga kusa sengithatha ifoni yami yabo. Xa. Vele bengithi yabo babhayeza ngokuthi ngithi ngisangena nje egate yabo yona. Vele should manje ilukuluku ayiseyilona lo sisi. Ufisa ukusibona kubakhala. Yabo bese ekubamba usungaphakathi. Yabo indlela ayisexasuke ngayo. Yabo. Ngoba mfethu yashiwo uthi hayi ukuthi yashiwo namakhamera lapha. Ikokhulu ebuze komntakabani la. Usebonakele lo. Yabo yona. Ubonakala nje mfethu esithinta ngisho isikhwama mfethu.
phela umsebenzi la yaziwa mfethu uthi yabo there will be certain people abanengqondo engafani kufika wonke uhlobo lomuntu yabo ufika lonke uhlobo lomuntu and indlu futhi izobe idedelelile yabo lona uyabonakala mfethu eshaya mfethu ngendlela yabo ngoba sichazela umakhelwa umakhumalo umayingwane yabo lona sigcina amahlahla thina Mawuphuma lapha ngaphakathi angiphuma la ngaphakathi ngiphuma ngahlela yeni sibubu seyithe ziyangivala lezi insizwa hayi yabona ukuthi zabona ukuthi hayi uma nje afa ngifuna ukumlanda nje into yamashushu yabo ezuthi zibe sondela ngempela futhi edethini zize ngathi zonqina imbashalala eduze yabo zivele zima release ngoba yibothi phela vele angazi lutho la yabo lo futhi babonile camera ukuthi akuwena owenze lento yabo lo awungibona ngisho ukuthi bayabona ukuthi nami sengizwile yabo wezwa naye lo shubenge ngibe nesibindi sokuthi ngize ngifuna uzongena yabo lo ngihamba naye mina sengibalekela usizo wami umphefumulo yabo lo kanti sahamba naye inyoka enkulu hayi mamba ngihamba ngigibele ekhanda ngidonsa uphapha ngihamba naye mamba yabo nje yabona manje sesu 50-50 la ukhathi endoda shubili lapha yes osizwe baphelile nduku yabo asahambe emfethu asahambe usafuna siqale kameshela mina indaba ama emfethu ungabe sisilile imeshe usafuna sihlale khona la embe lapho mfethu into eyenza futhi bengilandela ngoba wasesekusebusuku futhi yabo sewo 8:08 yabo ikhathi sezambili yabo ay kabitsese ezela masisenjani ke athase lokushi mina lokushini yebo iyasebenza ingqondo yakho yena mfethu uyacabanga kahle iminazeni mfethu afonela umayingwane yabo umuntu oqala mina simfonele la umayingwane hayi simthende umayingwane awuthi mfethu wathi ephendula nje ifoni kodwa nhlaka yini le ngenzayo yini le ningenzayo awinda manje ko ngaze niqoqa wonke amafoni ezingane kodwa ezo lona asasiyona ifoni manje yes niyamazi lo ababa ukuthi ubani hawo awumayingwa hayi manje simina phela ngasho ngathi mawuthatha umuntu omthembayo omazi kanti wanawe phela uthembakele yezo lona uyitshethe umuntu wena akwamina yabo akazi naye kahle uze phela into simenza naye aze aformathe ukuthi arecount nezinto abone nezinto ezingekho iyona lento le yabo lona livutho ndaba la lento senzakalile kulomsebenzi lo esazodesigna wona yabo hayi bethu hayi ngitshela ukuthi mfethu yazi ngakugcina ukukhuluma amagama amabili wonke lamanye amagama ayesexoxa uyena unyamazi lo muntu enimsukele yabo ngoba kuyimanje nje unensizwa nje eseholeliwe ukuthi zambe zinthungazi yabo hlani bubuselani ifoni yabo yabo bese sibusela ifoni ngibuza kusele emalini lathini kusele emalini sile-40 rand sebusuku la asasola lapha eThekwini yes mina kangithi ngeke ngilale emgaqweni mina yebo ngalele ekhaliphothini mina ngowakho imali yebo nginsizwa impela ibhungu nje ngimuhle nje yebo uma ngilele ekhaliphothini yebo yikho kodwa utshela ukuthi mfethu
ngalelo langa inkosi impela yavele yasithula kwayona isiphambano yathi hawu angiyazi-ke lento yes imlondoda ngoba ngibona ngempela ukuthi ishubele yabo phela sengimdibi nalo mfowethu hey yabo sesinto eyodwa lento ayenzile njengomuntu obeyiformation yakhe yabo naku uthi umlanda usabuyi nawu ngithi nje umlanda futhi nami ngisabuyi yabo hey sengihamba uDuku yes lawo uthu sagcina sizwa ngendaba ukuthi sesifika phela la eThekwini sibuza nangalaba abafowethu ababili kuthiwa hayi lawo bayibuyele kahle nje yabo abenziwa ngalutho yabo ngoba finca vele behlalele beqonela uArosta wabo lokhona phela mfethu sesizolutho yabo engesikhonane noArosta thina besikalele kanje ngathi uma yengwayo uthi anganiniki imali yokuqaqa wayibuka mfethu ngokwangekho umgolozela yabo eseyitakile izinkwa nawo ubona kahle yabo yahamba akusekho umjikele hayi mfethu itsho nje kusenela u40 lo siphethe le foni ke manje le foni khayizwa ngayo la kule call ukuthi buyiselani le foni 1 so ithatha ukugibela sibuyisele ifoni we ungabuyela wena khona buyine kuma yengwayo yayizwa yona 2 uzoya kumayingwayo uzomfica enobala yayizwa yona ngoba phela wena ushukela emanzini indlela ofuneka ngayo yayizwa yona yabo awazi umfica enoba wetaka yebo baba sesile hour njengamanje siyibamba kuze uzovuka for part 3 nina bandla kodwa bafuna ukushiya nje la mfethu sisadidekile nathi singabhemile angithi ngoba udidekile nombukele ekhaya udidekile uzofuna ukwazi part 3 hayi asibambe lapho nkwaba hayi amnyama ndodlo perfect endon yazi episode yakhe yokuqala yayibad phela lapha mfethu usuke mfethu inhlakanipho esaqhamalazile njengoba umuzwe exoxa kanje usuke esaqhamalazile nangokuthi uzophuma kulanto uzongena shiqi yabo engazazi futhi naye ukuthi usephila empiloni yabo ngoba ne life ngoba uyamuzwa naye kule value yama friends asuke kuyona ukuthi le ntombazane imxebula kanjani no okay nina bendlendle nophula amenzi indaba olalelo umuntu omemeza athi akhalala ukuthi igula kaJama lichithekile angisabingeleli sengiyavalelisa uma usubuka uzowabika la shuthi isidla uma usubuka uzofika la shuthi isidla amaningi esakeni ngakho ke igama lami ngoprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ubanqenye uhlelo lwethu luchungechunge cindezela usubscribe button ucindezela nebell ukucindezela kwakhe ibell kuzokubeka kwamahla amathuba ukuthi makhona isiqephu esisiposayo izokanqeza ocungweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese ke uzitholela isiqephu sangalelo suku siyacela abantu bajoin membership iyakhulu membership kodwa ikhula kancane siyacela abafowethu ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole sithengele ingane ama uniform sithengele ingane izicathulo sihambe futhi siyoyiqwashisa ngezidakamizwa ngakho ke mina ngoprofessor sengincenga mfowakho mara ngincenga impela hayi umzilikazi wamashobane usiyanyamalala usithele egodini 2 3